امبارح خابدن مشاركة دنو لطاقة مرامة كونيا دسيها تيرمها صلاة 2021 ده كم كوجيك ديروك حقوقية تركيا ده شوبكي رش هشت بيك هات حفت اندامن مالباتن دادا اغلره آلية كوجر محمد آلتون و هاتن كشتن تفيقو جزاي حتى يجران حف جاران لكوجر هات برينجي جبر باش گوه کرنه قيدن تلفوني ين هاتنا وشارتن و بسوچ کرنا گومان باریندن اورن گومانی ين لسر دوسیه رانکرن. به وی بریاری را پیواژوی حقوقی یا درباره کجرده تمام بو لنقاشن لسر پیواژوی آلیندن اندوزی هنجی بردوام دکن. Malbata Dedeoğulları ku 24 sal bun li taxa Merama Konyayê dijiyan, di Danzê Gulaniya 2021 de rastê êrişa fîzîkî ya komek nijadperest a ji nêzîkî 6 kesan hat. Êrişkaran bi gotinên em ülkücü ne, em ê nehêlin hûn li vir bijîn, êriş kiribûn û 7 ferdên malbatê birîndar kiribûn. Tevî ku malbatê bi parêzerên xwe re bi domdarî daxwaza parastinê kiribû jî rayedaran tedbîrên pîwîst wernegirtin. Kesên ku di êrişa ewil de hatibûn binçavkirin, di demeke Kurd de ji aliyê rayedaran ve hatin berdan. Piştî van bûyeran gefa êrişkaran li ser malbatê berdewam kir û di daviyê de ev pêvajo bi komkujiyê encam da. Cezanekirina berpirsên gefan bo sedem ku êrişa duyemîn li dijî malbata Dedeoğlu pêk were. Ev havîrdora bêparastin jî bêguman rê li ber êrişa bixwîn ya sîhê tîrmehê vekir. Di vê rojê de kujer Mehmet Altun êriş bir li ser malbata Dedeoğulları û 7 kes qetil kir. Her wiha ji bo veşartina şopên bûyerê wî xanîşewutan. Lê piştî bûyerê kujer mecbûr ma ku xwe radestê polîsan bike. Di pêvajoya dozê de pêşveçûna herî balkêş derketina holêya qeydên telefonê bû ku piştî 15 mehan tevlê dosyayê bûn. Bi ısrara parêzerên malbatê ev qeydên ku di navbera kujer Mehmet Altun û hêzên emniyetê de hatibûn kirin diyalogên tirsnak nîşandan. Ji axaftina 45 deqîqeyan a bi büroya cinayetê ya Konyayê re tenê 12 rûpel hatin pêşkêşkirin. 30 deqîqeyên mayî jî bi hinceta nayê fêmkirin nehatin çareserkirin. Di qeydên ku derketin holê de polîsan ji kujer re digot lehengê min em te fêm dikin û ji Xwedê re te tedbîr girt. Mehmet Altun jî li hemberî vê yekê gotibû ku ew ê 5 kesên din jî bikuje û piştre jî teslîm bibe. Wekî din qeydên tomarên tekliyan jî eşkere kirin ku kujer beriya bûyerê heftê rojan çûye serfermandariya hêzên bejayî û bi personelên ewlehiyê re tekliyên Kurd aniye lê ev tekliyên gumanbar qet nehatin lêkolîn kirin. Her wiha daniştina biryarê ya li çaremîn dadgeha cezayê girana Konyayê balûzî û nakûkiyên mezin birêve çû. Tevî ku cezayê müebbetê giran li kujer Mehmet Altun hate birin jî dadgehê derbarê hemû gumanbarên din ên ku wekî azmetkeş dihatin nîşandan de biryara beraatê da. Serokê dadgehê daxwazên parêzerên ji bo komkirina delîlan red kir û parêzerên mudaxil tevî yekane endamê zindî yê malbatê Çetin Dedeoğulları ji salonê avêtin derve. Aşkerekirina biryara berdana gumanbaran di saloneke vale de bu sedema nerazîbûneke mezin di navgel û rêxistinên huquqê de. Parêzerên malbatê û serokên baroyan diyar kirin ku doz bi awayekî alîgir hatiye meşandin û kîna nijadperest a li pişt bûyerê hatiye veşartin. Doza ku tenê wekî cinayetek adî tê nîşandan vicdana civakê birîndar kir. Niha di salvegera pêncemîn a komkujiyê de çavên raya giştî û huquqnasan li qonaxa dadgeha bilind de da ku rastiyên tarî yên di vê dosyayê de bênronî kirin. Di salvegera pêncemîna komkujiyê de jî daxwaza pêkanîna dadê dîsa hat dubare kirin. Di bîranînê de malbat, parêzer û nûnerên rêxistinên siyasî û huquqê diyar kirin ku komkujiya Dedeoğulları tenê bi kujer nayê ravekirin. Wan daxwaz kir ku hemû berpirs û kesên ku di vê bûyerê de rol lîstin bên eşkere kirin û ceza kirin. امبارح بدن دوسيا كدن كل سليمانية وكركوكي دو اندامين داعشي هاتن قرتن ده همان دميدا بينج وشارت جهن داعشي لباريس جها كركوكي جي هاتن ديتن
فرمانداریا دیش ترورا ارتش عراق لسر مالپر خویا فرمی بلاف کر گو هزین وان به هفکاری ریفبریا دیش ترورا سلیمانیه اپراسیونک هفبش انجام دان. دو اپراسیونی ده اندامکی داعش السلیمانیه هات گرتن گو بری افکس دناف داعش ده برپرس بو و چند ایریش لدیجی ولاتین سیویل و هزین اولکاریه پیک آنی بو. ده همان دمی ده لکرکوک جی اپراسیون کدن هات انجام دان. تیده اندامکی داعش هات گرتن و 5 و شارتگه داعش هاتن دیتن. روژا پنجشنبه جی سرکوزیر عراقی علی فالح زیدی سردانا فرمانداریا دیش ترور کربو و داخواست کربو گو افهز آماده به و حکومت تواهی پی دیوی و چکن هری پیشکتی جوه هزیره پیدا بکه. درباره ویم جاریده ام با آوایکی راست بری خوددن بغدای جوی دری روزنامه‌وان محمد جبوری بشداری وی برنامه دبه. بریز محمد دما و باش به اف نجارا یکمکو تفگرا شانین و شارتین داعش لعراق دیار دبه و گلک اپراسیون جی لدیجی وان هاتنه پیک آنین. چما تایبت پشتی ایریشن حشدا شعبی لدیجی عربستان سعودی اف تفگر زیده بویه. مساء الخير. إيفار باشورة شكرا لكم. سباس بداية جبوة دسبيكي يجب ده التفريق بين تنظيم خازم بيجي داعش دبي أم يعني نافبرا بوصفه داعشي تنظيما يسيطر على وك مدن وأراضي خستنك وبين تيروريستي استمرار نشاطه كخلايا ونافبرا أو بردوامية مفارز تشالكين وي وك متحركة. شانين رازاي نعم. دبي مجهف جداب كن بلي لأن العراق اليوم لا جبرجو يوجه سيناريو إيرو عام عراق 2014 سيناريو يسار يعني حزار قدرة وشاردان القوات تيد الأمنية، جيانا يعني كش قدرة برجو التنسيق هيزن والمعلومة أولكاري يعني آمدنه الاستخبارات يعني هذه الأمور آگاهی جميعها لبردستوان هنه تطورت، لكن هذا لا يعني أن لی اف خطر یکوی التنظيم واتی ناده گو انتهى. مترسیه داعش داعشی يعني بداوی حاليا هاتیه في هذه حال حاضر التطورات داعش يعتمد على دوان گارتنین گو چه بو الخلايا او پشتا خو وليس به شانین السيطرة خو ین و المباشرة شرطی حول گرید تنفيذ عمليات نگو او عرض اختطاف کنترل أمنية دکه امجد أو کاره يشتغل هنک چالاکین الثغرات دست نشان کری سنوردار کری بهدف انجام يعني بده إثبات وجوده أو به إرسال هرمانجا رسالة إلى شاندنا يعني پیامان يعني إلى العراق، لكن جعراقي ره لم ينجح بفعل او يعني بخوب سر نکتیه القوات الأمنية دیوان المتماسكة في چالکی خودش مناطق برگو هیزن حدود اولکاری المسؤوليات آمادنه الأمنية. لسر سینور طبعا آماده التطورات کاریم الأخيرة باشی هاتن ومنها کرن قصف مواقع الحشد الشعبي أو التوتر دماغو ناوند الذي حشد حصل شعبی هاتن السعودية، بمباران کرن قد نافرا تم حشد تنظيم شعبی و فرصة عربستان السعودية ده لتشتيت رخصنا الأمن داعش اوی کوک الوضع در الأمني، فتك أو شخرديت لكن گو يعني أو ممكن يعني بكار يمنح بینه هذه لی الفرصة لتنظيم او داعش، براستيجي لكن هذا لا يعني دستي داعش أنه هناك درفتكي لي او فراغ في يسمح راستي بعودة نشانا تنظيم دقو داعش جارك دن مرة داعش بقرة أخرى، العراقي و خاصة هندك جه كنترول نريد بك أن القطاعات الأمنية في مناطق هيزن يعني فيها أولكاري الوان ثغرات، يعني خاصة التوجيه دافرينغو وصلاح بتايبتي الدين الكركوك وصلاح ومناطق الدين يعني الوعرة، لا دافرين تزال تي يعني تشهد آسي بين فترة وأخرى الور عمليات جارنا داعش استئصال ترتكب لتنظيم لهم داعش، بروان أو حتى هناك اوبراسيون تنسيق تينا بين يعني انجام القوات دان الأمنية في هيزن بغداد أولكاري والجيش المرقس السليمانية لسليمانية جي لاختراق خلايا لبغداد جي تنظيم داعش. لهمبر داعشي چالاكي عندكن بله باشه لکرکوک و سلیمانی تایبت تفجر داعش جهره من دن این عراقی زیده تر درد کفن چما اف هرم تایبت و گرنگیا وان هرمان بو داعش چیه؟ لأن يعني مناطق يعني كركوك أو لماذا دافرين تحديدا؟ وك يعني هي كركوكي يعني أهم و محافظة في العراق، لأن هذه منطقة باريزغاين وعرة دنيا الأغلب عراقي الخلايا تنظيم لور داعش شانين في هذه وشارتين داعشي هنا المناطق، رغم لفان يعني دفران وجود جارنا عمليات أمنية بتشالاكي ضد رادبن آثاره، لكن تبيغو خلايا لا اوبراسيون ديجوان تزال هنا لي شانين موجودة في داعشي حتى في فيغا هذه فيجي المناطق، وخاصة لفان مناطق دفران إطراف هنا كركوك بتايبتي الوعرة. لدردورا كركوكي هندك جين آسي هنا يعني داعش لور خوفت في النهاية شيره أن هناك
داعش حول دده جو هبونا خواه بده خویا کرن تشتکی دم به دست داعشی نای او تنی پیامان دشینه نکاره عرضه کنترل بکه و وگره وک بره گو چاوا عرض گرتو بو عرضه بکره لگور آگاهین هیزن اولکاری او شانین رازایین داعشی وكون زانينغو هندك شانين داعشيان اتخازن وگرن فيديج وي فالابونا اولهيه بكم بتايبتي نافبرا سوريا وعراقي ده لدفرنغو هاتنا رزگار كرن لديالا وجيدن هول ددن وگرن ور لسليماني روشكويا تايبت هي او جيوي آسية وداعش هول دده وگره لور جه بگره فيديج وان گوهرتنين داوين عراقي ببينه جبرگو بالتاني داعش چت خوازت بيجه از همه داعش يدي نما ديكاره وگر وك بري وببه هيزك وببه دسالتداريك بله باشا قالوا ما ترسي هيا قو تفقرها داعشي زيادة تربة وجارك دن خبري خستن بك هر چندي هون دبيجن نكارا وكبري بهيزبا لما ترسي ياري خستن بونا وان وفقرها سيناريويا 2014 هيا ولهم بروي چو بيويستا وركرن لا يمكن قول خطر تنظيم داعش او نكارم بيجن مترسية داعش بداوياتي اللي دكارم بيجن جوهيزن اولهي دكارن روشي كنترول بكن ريل بر شانين داعشي بگرن ایدی سناریوی 2014 جارك دن لعراقي دوباره نابش برگو عراق دالية اولكارية ده نها آمادية هيز لده حمو دوران رزگار كيري ده آماده باشی دنه هروسا هیزن دنجی هنه گو دکارن جه بگرن لی داعش نکاره وگره جبرگو نها هیزن اولکاری و هیزن اف پیمانی ناف دولتی جی لدیجی داعشی آماده نه لی داعش وک گروپیم بچوک شانین رازای دیگره ایریشی هندک جهان دکه لی او نکاره باندوری الآرامی عراقی بکه بله باشا محمد پشتی دوسیا گندلی و آبوریه چما سرک وزیر عراقی مقاطبونك زيادة دايا في دوسيه طايبت جي پشتگیریا بربچاو آجبو هیزن دش تروري علي زيدي دخوازه چه پیامي بوی مقاطبونه بده؟ طبعا يعني خاصة اهتمام بيجومان بالتايبتي دما قوم بحثا داعش دكن جوهرتنين أولهي نقول عراقي تشيبونو بالتايبتي جي دزقا دجا تروري ده ولقور نرخاندنين قوتين كرين او دكاره او دخوازه پیام کشبان هزان را بچینه بتایبتی هزا دجا تروری ره او دكاره هندك چالاكيان رابه هندك جهان بك آرمانجلي ام دكارن بيجنگو اف يك گو نها آرمانجا كشبوي كارتي كرن بتايبتي دبي قناغا گو عراق تي دي درباست به گو اف زغطاتي كرن دالي ناف دولتي و هريمي دي دالي آبوري ده نها پرزگريكا داينا موچيان هي آرامی دارایی هي ده انجام ده امتکارن بیجنگو لهمبر گندلی او اپراسیونا گوهی و اف دجا ترور جبو انجام دانا اپراسیونان تیب کارانین پشتا خواب پیو گریدن جبرگو حتی نها دالی اولهی ده کار تیکرن آرامی کم تیدیتن ولدجي حشد شعبي جي إيريش هاتبون كرن شخوي بله باشا قال لك سباس بغدادي روجنامافان محمد جبوري هون بشداري في برنامج يبون قال لك سباس جبو بشدار بوناوه سباس جبو سرچاوان